Ako doista u povijesti postoje dvije države koje su na svoj način izravno zavisile od mora, onda je to sasvim sigurno Savez državica Antičke Grčke i naša Dubrovačka Republika. E pa sada na ovom brodu, dakle na ovoj karaki, kapetana Frana Radoševića, zapravo posljednjeg kapetana iz generacije kapetana koji su oplovili Sredozemlje pa i dio Atlantika, možemo i početi našu priču o jelima iz podmorja. Pa premda su dubrovačka vlastela najviše voljela meso, sasvim sigurno za one slojeve kojima meso nije bilo dostupno, jer je tada bilo skuplje nego riba i nego školjke, su upravo ti plodovi mora bili za njih neki dar prirode. A uostalom i kronike koje govore o Dubrovačkoj Republici spominju najčešće školjke iz Malostonskog zaljeva, a isto tako i ribe koje očito u Dubrovniku u doba Republike bilo u izobilju. Pokušajmo onda sa karakom zaploviti u jedno drugo more, u more vremena, povijest Sredozemlja, starog mora kako su ga nekad nazivali. Pa ovdje uz ovu glavu Posejdona, koji je zapravo gospodar, grčki gospodar dubina i mora, model broda i brodske instrumente, pokušajmo toj povijesti dati jedan prizvuk koji ima veze s gastronomijom. Naime, sve te pomorske komune bile su kako životno, tako i gastronomski vezane podjednako uz kopno, koliko i uz more. Njihovi gradovi su se nalazili na kopnu, a more, to beskrajno more, davalo im je mogućnosti, slobode i blagostanja. Međutim, također je zanimljiva jedna činjenica, da nije bilo dovoljno da budu bogati u svojim gradovima, već su trgovali i osnivali svoje kolonije diljem cijelog Mediterana. I tako s trgovinom prenosili i kulturu i gastronomiju, posebno stara Grčka i Fenikija. U ovom kapetanovom salonu možemo se sjetiti da su njihovi znameniti pomorci još i danas simbol moreplovstva i plovili su od male Azije do obala tadašnje Hispanije i tamo također imali svoje uporišta. No, sve te stare talasokratske države i kasnije republike, zajedno s trgovinom i civilizacijom, kao što smo rekli, širile su i svoju gastronomiju. Ona će naravno u srednjevjekovlju, po uzoru na antičke predloške, poput vrlo slavne i glasovite Venecije i Dženove, dosegnuti svoj vrhunac, kako u svom bogatstvu, tako i gastronomiji. Ali ako se vratimo Dubrovačkoj Republici i Dubrovniku, odakle smo se i otisnuli ovu kulinarsku plovidbu, onda se moramo vratiti izvornom daru podmorja, toj moćnoj talasokratskoj državici koja je toliko zavisila od mora. Naime, nadaleko su i u srednjem vijeku, ali i u renesansi, kao i u kasnim razdobljima bile poznate kamenice iz Malostonskog zaljeva, ali i druge školjke koje spominju mnogi hroničari Dubrovnika. Tako su uz pomorsku tradiciju i školjke obilježile uspon i rast ove u sredozemnim i evropskim razmjerima jedinstvene republike na našoj obali. Eto pa tako, onda ovu priču možemo nastaviti ovdje u jednom zapravo ne toliko poznatom dijelu Dubrovnika, koji se oslanja u Dubrovački geto, a s druge strane tu u blizini crkva Gospe od Karmena, tako da se ovo zove područje Karmen, dakle jedna gradska četvrt. I tu ćemo vidjeti među svim plodovima mora zapravo pripremu onih osnovnih, a to su školjke, kamenice i to pohane kamenice. Danas ćemo pripremiti kamenice na jedan malo drugačiji način, pa ćemo ih ispohovati. Prvo ćemo kamenicu očistiti. Porcija je inače 12 kamenica, ali kad su kamenice pohovane, zato što su dosta kalorične, dosta site, servirajmo ih 6 komada po osobu. Dakle, kako to ide, stavit ćemo prvo brašno, krušne mrvice od domaćega kruha i malo papra. I to se sve fino izmiješa. I prije nego što izbatimo jaja, u tavu ćemo staviti miješano ulje. Sad moramo brzo izbatiti jaja i pripremiti kamenice za pohanje. Znači, prvo ćemo staviti u jaja, pa u brašno i krušne mrvice, znači pripremljenu smjesu. I ponovo u jaja.
pa ponovo u smjesu i svaku posebno. Ulje je spremno i sad kamenice lagano pržimo, ne više od 10 sekundi, jer je to jako nježno meso. Ona je odmah gotova čim, kako se kaže, vidi ulje. Evo, kamenice su gotove i servirat ćemo ih sa divljim limunom i kaparama sa stonskih zidina. Evo, i malostonske kamenice su spremne za serviranje. A sada tun. Tun je ona prava riba koja odražava svu snagu mora. O tunu su pisali pjesnici, pisali književnici, tuna su slikali, a naravno i kuhali. Pa ćemo tako danas ovdje u hotelu Valmar La Croma na Vabinom kuku u Dubrovniku vidjeti pripremu jednog jela o tunu. Danas pripremamo mariniranu tunu na dubrovački način. Prvo u tavu ulijemo ulje, maslinovo ulje, i pustimo da se zagrije. Sada ćemo komade tunjevine umočiti u brašno i staviti pržiti na vruće maslinovo ulje. Nakon što se riba ispržila, izvadimo je sa strane. Evo sada pravimo marinadu. Na vruće ulje stavimo pržiti luk. Moramo ga pustiti da malo uvene. Nakon što je luk uvenuo, doda se malo češnjaka. Doda se 2-3 lovorova lista. Doda se peršin. 2-3 grančice ruzmarina. Evo ga, sad pustimo da se lagano prodinsta. Nakon što se luk, ruzmarin i češnjak izdinstao, lagano uljevamo bijelo vino. Stavljamo malo meda, malo soli, malo papra i marinada je spremna. Sada prženu ribu slažemo na oval i prelijemo vrućom marinadom. Ravnomjerno je rasporedimo da prekrije ribu i pospijemo sa sjeckanim maslinama i na kraju ukrasimo s ruzmarinom, i stavimo je na hlađenje jer svaka marinada mora da bude hladna. Koliko je samo ovakvih štandaraca, kamenih stupova za kamen, podignuto po cijelom istočnom Mediteranu, pa tako i na našoj obali od Istre do Boke. I Boka je doista izuzetan primjer, kako pomorstva, tako i gastronomije. Nju tako reprezentira isto i bokeljska mornarica, kao i bokeljska kužina. U bogatoj obitelji plave ribe, palamida je možda ona uz trup koja je na najmanjoj cijeni. Međutim, to je riba doista vrsnog okusa. Po cijelom svijetu je zapravo više cijenjena nego što je cijenjena kod nas. I zovu je zapravo univerzalnim imenom bonito. To bi na španjolskoj bilo lijepo. Dakle, palamida je lijepa riba, kao što se i vidi, a u isto vrijeme je to riba koja je spremna za pripremu najrazličitijih delicija. Pa tako, eto, i gospođa Vlasta Mandić, koja je napisala onu svoju glasovitu knjigu Bokeška kužina, priprema palamidu na bokeljski način. Palamida se na ovaj način vrlo jednostavno i brzo priprema i na jedan originalni način se kida. Znači, ne kida on se trbuh, nego se prave fete. I ovako iskidana palamida se razvije kao lepeza, znači u obliku slova S, i vadi se stomak iz palamide, sve se to izvadi.
Glavni dio je posla svaku fetu palamide dobro premazati sa smjesom koja je napravljena od crnih maslina, luka, česna, petrusina, papra, kapara, maslinovog ulja, prezle i normalno sve to usitnjeno i dobro sjedinjeno. Sada masline u ove otvore od stomaka ubacujemo crnu, zelenu maslinu, opet po vašem guštu, normalno. I nakon toga idemo sa postavljanjem feta pomidora. Sa pomidorama koje smo umetnuli između svake fete palamide dobit ćemo sočnost palamide. I sada naša palamida se lagano spušta u roštijeru. Zadnje pomazanje sa božanstvenim maslinovim uljem i providurova palamida je gotova, odlazi u pečnicu. E pa kada bi sada krenuli prema gore, kako kažu pomorci, došli bi do Istre. A Istra je doista kako zemljovidno, tako i gastronomski, civilizacijski jedan mali svemir. Stoga ćemo iz bogatog istarskog repertoara danas izabrati opet jedno jele od ribe, ali ne bilo koje ribe, već bakalara. On je pod uticajem Venecije stigao u Istru i Dalmaciju i ovdje čak nadvisio svoje gastronomske poticaje i uzore. Pa kad već govorimo o podvodnim bićima, a isto tako o plodovima mora, trebamo zapravo reći da se ne upotrebljavaju uvijek samo svježi proizvodi. Dapače, upotrebljavaju se posoljeni i sušeni, dakle preparirani način da mogu trajati duže vrijeme. Pa tako je zapravo i jedno istarsko jelo od bakalara i domaće tjestenine. Vodu smo posolili i sad ćemo lepo u vodu staviti malo ulja, tako da kad se pašta skuha, da se lakše odlijepe. Sad stavljamo kuhat pljukance, jedno 12-15 minuta. Evo sad su pljukanci kuhani, fino malo onako al dente al zub. Sad ćemo uzeti finog bijelog papra, malo ćemo staviti soli, stavljamo peršina, stavljamo češnjaka, to ćemo lepo promiješati sa domaćim izvornim finim maslinovim uljem. Sad ćemo staviti kapari i kad sve to izmiješamo, stavljamo kremu od bakalara koja je već gotova. I jelo je gotovo. I poslije po potrebi svako mora dodati i kapari, moru se dodati slane ribe i inčuni, sve što prirodno uz to ide. To ovisi o ukusima. Stoga je i pravedno da današnju priču završimo jednim tradicionalnim, drevnim venecijanskim jelom. Dakle, iz Republike Svetog Marka, odakle su mnoga ta jela krenula u svoju mediteransku pustolovinu. A to je pulastar sa škampima, dakle rakovima iz laguna, maslinama, bijelim vinom i češnjakom. Da bi napravili to jelo, trebamo u obično ulje dodati maslinovoga ulja i na njemu ćemo sada zlatno prepržiti s jedne i s druge strane komade pulastra koje ćemo prethodno obrašniti. A sada zapravo možemo početi sa završnim zaključkom ove priče. A on je paradoksalan. Jer mi smo danas uglavnom govorili o ribi kao hrani koja je vezana uz pomorsko i pomorske komune i državice. Međutim, pravi paradoks je u tome da zapravo riba nije bila osnova njihovih jelovnika, pa ni na brodovima. Sve je ostalo sve do danas. Osnova jelovnika tih komuna je bilo meso, pogotovo u renesansnom vremenu. Tako da se u Dubrovniku znalo da meso i pečeno jedu vlastela, a da ribu jedu pučani i sirotinja. Ta podjela jelovnika na bogate i na siromašnje je zapravo bio i društveni obrazac. Pa nije ni čudno, budući da su te pomorske državice ipak su bile okrenute moru i lako je bilo doći do ribe budući da je bilo u izobilju. Ali, kažem,
meso se uvijek činilo moćnijim i tako se pripisivalo tim višim suazima. Kada ubacujemo češnjak, dakle ovakve režnjeve, ono što je odlika mediteranske kuhinje, to je vino. Dakle, moramo staviti finoga, suhoga, bijeloga vina i još jednom nezaobilaznom biljkom za Mediteran, a to je ružmarin. Možemo nastaviti sa pričom tako da kažemo zapravo jedan istiniti zapis i događaj. Naime, početkom 17. stoljeća, dakle tog posljednjeg zlatnog vijeka Venecijanske republike, engleski veleposlanik u Mlecima bio je Sir Henry Wotton. I on je u svojim memoarima, a bio je dobar gurman, zapisao kako Venecijanci zapravo više vole ribu nego meso. I da zapravo njihov duh nikad ne ustrepta ako se radi samo o čistom mesu. A uz ribu najviše vole perad. I to nekako, ali samo trenutak da samo stavimo malo vegete natur. Wotton naime u svom, dakle, tim svojim memoarima piše da i opisuje zapravo uzgojenu perad na tim koji se uzgajalo na tim venecijanskim otočićima koji su tada još činili nezaokružen grad Veneciju i to posebno baš o malim pjetlićima, o bisernicama i golubovima. To je bila najomiljenija perad Venecijanaca. A isto tako opisuje i divlje patke i divlju perad iz rukavaca i zapravo bara koje su se tamo nalazila, nalaze se zapravo i šaša, nalaze se zapravo još i danas. I sada dolaze na red nešto što je jako važno. A to su stare masline, pečene masline koje su bile u medu i aromatičnoj kvasi. One će dati ovom cijelom jelu jedan poseban okus. Dakle, sada se pulastar već potpuno zazlatio i potpuno je gotov. Pa slijedi jedna važan moment, a to je da sada moramo izvaditi ove stabiljke ružmarina. Inače bi se ovo jelo odmah užestilo. I sada dolazi do izražaja ta sklonost Venecijanaca neizbježnoj ribi i plodovima mora. Eto i taj polo Venecijano, kako su ga onda zvali, ili venecijanski pulastar, se radio tako da se radio sa škampima. Jer ma koliko bile popularne ptice i perad, more je bilo nezamjenjivo. Sada će škampi pustiti jedan vrlo sladak okus i vidjet ćete koliko oni pridonose zapravo ovoj cijeloj priči i ovom jelu. Pustit ćemo ih tek 10-ak minuta da puste svoje more i tada ćemo i servirati ovo jelo, ali ne na način kao što je to uobičajeno u našim krajevima, nego malo ipak drugačije. Dakle, još samo malo papra, pa još malo vina. Evo, sad ćemo krenuti rakove i pustiti tek 3-4 minute na ovoj drugoj strani, da još jedan put puste svoj šug i jelo će biti spremno za serviranje. Eto, i sada ćemo servirati i to sa jednim tipičnim venecijanskim prilogom, a to je zapečena palenta, bez koje su nezamisliva mnoga venecijanska jela. Dakle, stavljamo masline, jednoga škampa, ovako, i naravno jedan dobro zazlačeni komad pulastra. Dodamo malo češnjaka isto tako, ovdje, i još malo maslina, svježega ružmarina i eto tako sa ovim doista neobičnim jelom mi završavamo i našu priču o jelima pomorskih komuna i mora.